Josip Maslač mladi je fotograf iz Čapljine koji je našim sugrađanima omogućio da imaju blagdanske fotografije iz snova. U svom studiju El Momento Josip je kreirao pravu malu blagdansku bajku. Za sve one koji žele savršene fotografije u božićno-novogodišnjem ugođaju, jedina adresa u Čapljini je Josipov studio El Momento. Studio El Momento je produkt 6 godina rada, truda i odricanja. Studio se sastoji od dvaju dijelova. Prvi dio je namijenjen za obiteljsko fotografiranje i fotografiranje djece svih uzrasta, dok je drugi dio namijenjen za modnu fotografiju. Studio funkcionira na taj način da svakih mjesec do mjesec i pol dana u studio stižu nove pozadine sa različitom tematikom. U studiju su trenutno dostupne 3 pozadine. Prva pozadina je pozadina od balona, druga pozadina je simulacija snježne idile, dok je treća pozadina jedan ugodan kutak jednog doma za vrijeme blagdana. I prethodnih godina sam isto radio fotografiranje na temu Božića, ali ovo je prva godina kada to fotografiranje radim u vlastitom studiju. Fotografiranje u prosjeku traje sat vremena, a klijentima fotografije isporučujem na mail u roku par dana. U tijeku je nagradna igra na mom Instagram profilu gdje netko od vas može osvojiti besplatno fotografiranje. Za više detalja ili rezervacije termina možete se obratiti na moj Instagram profil.